Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ulai kulai Vice President Kari India Ujagdi Dhankar Lord Hasni Khan Hasni. Ke India kalau betah iki sama Modi kibadon Bishkek Kyrgyzstan dan Shanghai halaye hadin belayolong di kaipot badan kejiki paiba bersya iki sama Modi Shababi. Ke high level Indian delegation kalau bentuk no itu keren kawat Bengkong bat UAE halor kumno bententiu ke Europe jong ke India Middle East bat Europe Economic Corridor tang hadian live night ba ni ki arti lai soya soskula halor project ke Indo Bangla Ball Music Festival ke Pakandai Snilenter Glasdang Hadaga ni resmi menrakhi ke lingko sikhaba asfasan pojong fakir lalan shah Kinong yang lekai double ke India berbentuk ya Chirag Shetty but Satvik Sairaj 20 ready kini pun persya ya Ming Chi Lu but Tang Kai Wei jong ke Korea ke semi finals jong ke Limpung Thailand Open Badminton Tournament Bangkok Sni